ntago byoroshye zirari andi bose bamenye ko ashyizemo tentire ubusigarizwa umukobwa nawe ari bwakira modoka uri narakwana ukuri isa narumeye kweri itanura magara okay go nimuyibonye nyibivuga ubwasigaye abari barunda mu mutwe disi warusiko wareba filme zose wifuza inyamahanga zisobanuye n'inyarwanda zisobanutse kuntu tangira uzirebe uyu munsi ku rubuga wa eshatu akadomo igiti akadomo net action comedy drama amaseri filme zose wifuza zose kuntu igiti.net the free movie tree. twe turamamaza igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse ivuriro inshuti y'ubuzima ku bagabo barangiza vuba bikabije magadishu wumve neza ku bagabo barangiza vuba bikabije abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro imiti irahari ni ivuriro inshuti y'ubuzima abagore batagira amavangingo abatagira ubushake abagore batarangiza bose barakira kandi burundu mu ivuriro inshuti y'ubuzima muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande kuri wowe kandi wazonzwe na amibe indwara z'inyama zo mu nda mwese mutugane tubafashe ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame turabafasha mugakira burundu tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose yaba amategano amatamikano amahuherano n'ayandi ufite ikibazo cyo mu myororokere ubuhumekero inyama zo mu nda imitsi uruhu n'izindi ndwara igisubizo ni kimwe ni ivuriro inshuti y'ubuzima mu ivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe duhamagare kuri telefone 0788 45 02 45 ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero waduhamagara kandi kuri 07 waba wumva utamerewe neza mu mubiri wawe uhura n'umunaniro n'amavunane bidashira n'ububabare mu mugongo no mu ngingo mu nda se ho hifashe gute gana Life Zone Health Center tubigufashemo inzobere zo muri Life Zone Health Center zifashisha ubuhanga bwa reflexology massage na detoxification n'ibikoresho bigezweho byabugenewe mu kukuvura indwara z'amagufa imitsi uruhu ubuhumekero imyororokere n'inyama zo mu nda tugana aho dukorera i Nyamirambo kuri Cosmos cyangwa duhamagare kuri 0792 400 370 maze ucukubiri n'izo ndwara zananiranye wanatwandikira kuri Life Zone Health Center at gmail.com. Life Zone Health Center. Ideas for better health. ngayo nguko urumva noneho K-Play Pictures bona abategana cyane urumva noneho filime kucyiswe COMA turore CF cyangwa cinema fundi reka vuki ataragusema cinema fundi YouTube list fresh film bona abandi zategana cyane Summoners production ntabwo byakwandikwa hariya izina Sankara iri mu byahishwe biriya mubona ni ibyahishuwe Agino Studio Central Partnership abanteguye ko ari benshi este bene namwe mwisomere sinzagira kubasobanurira aho nabasomere Mers Media Entertainment urumva none kuba datangira let's kegarabe narambiwe tangira hakuno mugenzi urumva ibyo mbona nanjye ibyo mbona ko filime titangiye kujya filime yiswe COMA je ne connais pas comme tere tikanure cyane
je sobanure bien urumva ecyo ni igifaransa mister ko mubireba nanjye niko mbireba subundi ko bataravuga navunwa n'iki eske tangira harasenyukaga kumbe nabakoze impanuka iyi dikos kumbe biragenda barakomeza kibiriya nk'itsimbi Fuck, we're done for. batwabikoreye iki nta bundi buryo bwo gucika nababwiye mwana ndangije banaye igisasu Hey, don't. oya wibikora fungura igisasu arakizana turigana cyakiri kide ndabitangira bansari ibyica abantu hey ntagiye dufite karanga yacaganyishiwe From now on, guhera none aha you're on your own. ubu uri ku giti cyawe urimenya urabaga wifashe you are on your own unukwirwanirira nta kindi twagufashije wamenye situation tuyimo nta gisigaye nta guteta hey bintu bwajya bwakomera ko filime itangiye naga igikapu hasi Wait! buretse Please tell me. mumbwire basi muri bande Going. turajya he turi bande Why, you want to stay? ukubera iki ushaka kugumana natwe cyangwa nibwatinze arabakurikira arabona isari mu byahindutse yarihambira yitonze reba isuku yabaye What happened to me? byangendekeye bite How am I supposed to know? njye nabimenya nte Car accident maybe, or wasanga ari accident an OD. cyangwa ari uguhwera Am I dead? none napfuye Coma. uri muri koma ari naryo zina rya filime wahwereye ubwonko burekera gukora ariko agatima karacyatera Damn, this is like a dream? none bisa nk'aho ari inzozi It's memories. ahubwo nisa nk'aho ari memories cyangwa ibyo wibuka Whose memory? memories andi Everyone in a coma. buri muntu wese uri hano ari muri koma Everyone who's in a coma comes to the same place. ati buri muntu wese ugiye muri koma cyangwa uhwereye aza hano ku isi turiho Here. hano turi Our brain stores memories like in an electromagnetic field, and if hano dusa nk'aho turi muri electromagnetic field y'ubwonko harandi ubwonko butwohereza iyo uramutse ubaye wahwereye umutima utarahagarara gutera ariko ubwonko busa nk'aho bwa freezinze butari gufunctioninga ubwonko butujyana ahandi hantu become your reality. Like iyo bageze muri isi turimo bisa nk'aho ari ibya nyabyo changing stations on a radio. nk'uko uhindura sitasiyo za radiyo urimo urumva fm ugahindura ukava kuri burisi fm ujya kuri tereze fm nuko bigenda Look at that. iyo uri kuri iriya si ubwonko buba bugenda gutya ariko ugeze hano nawe ubona ibibazo byabaye upside down kubera magnetic field y'ubwonko iba idafunctioninga very well abatarize fizike mwihangane Buildings, objects, people. ati inyubako ibintu n'abantu What we byose biba byabaye upside down biba byahindutse uko twabibonaga biri ku murongo hano uba wacuramiriwe nyine ubwonko ntabwo buba bukora neza ntabwo bibaho staring at? ibyo ureba hano nonaha bisa nk'aho ari ibyo uba wibuka reba umuhanda twawujemo urambuye ariko reba ukuntu wacuramye uzamuka hejuru ubu rero ku isi umubiri wawe uri ahantu aha cyangwa ahandi wasanga bapfuye cyangwa uri muri koma uri mu bitaro cyangwa uri iwanyu umubiri ntabwo ari uri hano hano ni ubwonko buhari nibwo buri gukora
ariko sasa hano iyo uhari ubwoba kurwana intambara zaho kuko uramutse wapfiriye n'umubiri ubwawe uhita ukora iki uca ishene ku isi bivuze ngo hano umuntu ahakurasiye cyangwa ukahagirira ibibazo imodoka kugonga umubiri tayari uhita uca ishene. What about those people on the street? None bari abantu ku mihanda bakora ibiki? They aren't people, I'm telling you. Ntabwo ari abantu. They're memories. Ziriya ni memories cyangwa intekerezo zahise. Okay, and what about that black creature? None se ikinyamaswa cy'umukara cyari kidukurikiye? Is that a memory? Nayo ni memory. Hold on. Boretse gato. Hold on. Boretse gato ariko. Mukobwa umwegereza ikiganza arahumiriza. Anyuza hamwe yakomeretse ikiganza kirikiza. Hano ntago uri umuntu. Ni memory y'ubwonko iri hano. Damn it, Private Fly! We twitegura kuguruka. So the perimeter's safe. How should I do it? None hano tugomba gutwicungira umutekano hori iki? Ariko byarangiye. Fuck again. Ugiye kongera kubyangiza? Where are we supposed to be going anyway? None tugiye. Hariya hejuru. Hey. Cyo bita gucuramirirwa. Sasa hano urwana na survival y'ubwonko kugira ngo kwisi umubiri wawe udakora iki udapfa. Byabira umuntu ajya muri koma kamara y'ukwezi ukazajya kubona umuntu arakangutse ubwonko wabura ahandi hantu burwana n'ubuzima. Does this thing fly? Get the fucking... Hano nakuguruka ajya mindani wa musenzi we binjira mu kibisi. Maniga ntarasobanukirwa kwinjira muri bisi bayinjiyemo iri mu byatsi umenya ko ubwonko babukora do de urebe musore gasubiza inyuma gatoya yinjiye hano hose ari ibyatsi komeza ku bwonko bucanganyikirwa. Mama shenge kananga w'Imana do ahita bana sasa hanze abandi bantu ubwonko bukwereka ibyo bushaka. One person remembers the bus near a building, for someone else it's in a field. Ati kenshi bongara uko inyuma kwa abandi bari mu field ubwonko butaratungana. The memories get all jumbled. Hano bintekerezo dufite zitandukanye. Buri muntu wese ubona ari hano twese turi muri koma. Where is he? Where's... We pilotari. He distracted the Reapers with the Reapers zamujyanye. was we would have bitten the dust. Nta kindi yahirutse umwanda. Bya bintu bakurikirana byirabura byitwa Reapers. You let him do that? Mwatubye yiyahura. You son of a bitch! Ntamusenzi. I told everyone if we go there it's gonna be dangerous. Nabwiye buri muntu twajyaye gutabara uyu musore ko ntiyari ahantu hari ibyago byinshi. And the fucking map you drew was bullshit. Map mwadoye nayo n'umwanda. Told you, everything has changed. Ibintu birimo birahinduka. What the hell are we doing there anyway? Urakora cyane se. Hey. It was worth it. Byari bikwiye. Aravuze. Believe me. Munyizere. Fly. Show him around. Get him settled in upstairs. Musimbuke mwereke buri hamwe mwereke nari buturize. No mushyitsi mushyashya nubwo yinjiye muri koma. Abari abo bose imibiri iri kwisi ariko hano bari mu ntekerezo zabo. It's over now. Get back to work. Ikirere cyarangiye musubire mu kazi nta kindi. You wait for the fuck. Kano mugenzi umukunzi wako pilote niwe waturikaye na za Reapers. Tayari. Hano buri muntu no gukora icyo ushoboye. Dore usa nk'abayoboye ari hejuru. Paths leading to our base here, but of course someone always remembers them, so they reappear. Hano Reapers ntabwo zapfa kutugeraho ariko buri umwe abazibuka kandi ikindi. Turns keeping watch here. Ati hano buri muntu gucunga mugenzi we. It's an island in Coma that doesn't have any Reapers on it. Hano turi wenda niho Reapers taragera. We're always on the lookout for people who can... Hano turaducunganwa nta kindi. He's got a good feeling about you, for some reason. Ati na boss wacu yadutumye kuzana gufite impamvu. You need to eat and drink here. Hano ukeneye kurya no kunywa. But everything's like in reality. Usibye ko hano bigaragara nk'ari ibya nyabyo. Most of us from the squad go out for supplies. Cyambere nuko waje muri squad. Nobody does. Ninde mu izina ryanjye ryibuka nta urizi. By the way, give yourself a nickname Ahubwo ka nickname cyangwa kazina tuzatwibukiraho. before someone chooses one for Mbere you. ko baguhitiramo izina bakwita. This is a dream. It's a Izi ni inzozi. dream. Zirasa ari inzozi. Yewe. A person just died to save your freaking life. Believe Hari umuntu wapfuye kugira ngo gutabara nyizera. me. You can't wake up now, just accept that. Ntabwo wapfa kukanguka gutyo ngo ikibiri cyawe kiri kwisi gikanguke. Your body is somewhere in a coma, and Your body is somewhere in a coma. You're here. Wowe uri hano, umubiri wawe uri ahandi hano uri muri you koma. can't change that. Ntabwo wabihindura. Iyakire kuri hano se tu. Hey, mana we. Ndi muri koma si nyirimo.
nimba utari muri koma wasanga uri muri cyayi hafi aho eske nta gikoma nta cyayi pfa kuba wasobanukiwe Dreams. ubyita inzozi uko ubishaka Realized when we were asleep. wenda uraza kubyibuka neza nusinzira They're like remnants from reality. akenshi hari igihe ubirebwa ubona ko ari ibya nyabyo It's normal here. hano ni ibisanzwe it's normal here This is where Gnome lives. Tank is here. Then Spirit, the astronomer, me, Phantom tangira kumbwira bitwa abastronomer aba spirit bose baba hano hejuru from Tank. You and Phantom are a couple? What? iki ntacyo manigano ni ukwihimba izina iyo ubonye wumva ari kunyuze niryo wiyita hasi ko ari vide And the room will start to get filled. hano ni cyo cyumba cyawe ugitunganye n'uzajya urara ntabwo byoroshye A newcomer goes through a kind of initiation, but in your case, Jan decided to let you be a part of the squad right away. You mean, atano twakwemereye ko banjira muri squad yacu bivuze ngo man on the balcony? washaka haguma nta kintu Guessing he's a leader? none se umuyobozi nindi He's been here the longest. ati impamvu uriya mugabo ari utuyoboye nuko ari umaze hano muri koma igihe kinini And he was out of his coma once. That's how we know what this world is. He taught us how to... impamvu nawe yagiye twamugize umuyobozi wacu yagiye muri koma arazuka arongera agaruka muri koma niyo mpamvu ari umaze igihe kinini muri koma Here owe him our lives. niwe uducungira ubuzima bwacu Well, fata umugati agiye guporeza all right, then you get some rest now. ngaho uruhuka Battle tomorrow. ejo nibwo ibindi uzabimenya Me and Phantom are not together. njye na Phantom kandi ntabwo dukundana That's what he likes to think. benshi niko bakunda kubikeka Phantom ni umwana utabaye ntabwo ariko yemeze maniga arangije ntabwo arabyiyumvisha afashe umugati hano ni uko nk'abari mu ijuru ntakurya hano nta mbuto ngo byabere ngo tuzane tugere tuzasoroma imbuto never nta by'imbuto ko yagasinziriye iyo umuntu agiye gukanguka ava muri koma tangira kubona ibintu bimwe na bimwe sa nk'uwibuka ko yagasinziriye ari hakuno ari muri koma tangira kubona inkuta zisa nk'izimungwa umuntu aba ari ahandi iyo yahwereye babona ibindi abandi batabona ku muntu ajya muri koma ukajya kumva tangira kubona umunsi umwe akora impanuka bamutwaye nibyo arota agasa nk'aho abonekerwa ukuntu kose ibi ni iki noneho ndangije ko yakabyutse abona imodoka yinjiye mu cyumba cye c'est la voiture vatiri bona yamuzwe ikimanyu kimwe rebye neza bona muhakuna umukobwa nawe yibonamo umunsi yakoraga impanuka nimba aribwo yagiye muri koma yari imbere y'inyubako imodoka yinjira muri koma yewe You really are something special. sawa basa nk'aho ari umuntu w'agatangazo utandukanye n'abandi bari aha Don't even think of going back there. utanabitegereza ko wasubira inyuma Dreams are tricky. You can get lost. iyi nzozi zirahitwa turota ziracanganyikishije ushobora gusubira inyuma ukongera ukibura hazero bikaba byanakuviramo gupfa umubiri wawe And then there's no way out. hano ntabwo ari ugupfa kwacika there is no way out How are you? Settling in okay? hano wamerewe neza uba watuje nta kibazo As far as I can tell. Don't bullshit. mbere nziko nabivuga wingira umuswa Everyone here goes mental at first. Listen, mbere na mbere abantu baranza bagacanganyikirwa hano I was a little hard on you back there. mbere nabanje kugiraho ikibazo hari hashize tukiza ku mugoroba No hard feelings, okay? nta santima nayo ngufitiye Peace. pesi hano Peace. amuha amacensi kiramukurura umva rero nkubwire mwana Jan, he's
got this island thing he's pursuing, makes a big deal about chosen ones. Hano hari ikintu nakunda nk'ikirwa kidasanzwe cy'abantu bahiswe cyangwa batoranyijwe. Well, not my business. Ntabwo bindeba wenda gusa. Okay by me. Ku ruhande rwanjye. To take care of. Hari abantu ufite bo kwitaho. Discipline's important. Hano discipline ni ingenzi. Kugira ngo ukomeze ukontororwe neza. Yo man, totally. Ndakumva. Good man. Uri umuntu mwiza kandi muzima. I liked you from the start. Mbere na mbere nakwikumiye nkubona. Smarter than the others. Sangara umwaka kurusha abantu bose bari hano. And stay away from my girl. Kandi kintu ujye kure yuriya mukobwa. Wibuka kukamubwiye bwa mbere ati Gihonomu ntago dukundana. I like her, bro. Ndamukundira mukobwa man. But she's acting out now. Areka kikubona nabonye yahindutse. Almost there, you know. So bro, gende gace. Akunyuza mu rusaso bro. Yan might see something in you. Uriya mugabo ashaka ko hari icyo yakubonyemo. He's made mistakes in the past years. Uriya mugabo najya yibeshye ku byahise hiwe. But I'm the one leading the squad. Hano ngiyoboye equipe zose. Hagari uri tuyoboye. We should be buddies. Twaba inshuti. Rude. All I wanted to say is that she should decide for herself. Ariko uriya mukobwa icyo navuga cyo ni kimwe ni ugomba guhitamo wakundana ngaro muhitiramo. Nimba mukunda byimenyere. Ntabwo ugomba kumateza kumwanga. Iki gisenzira. Jack shit have you. Amasenzira ari bitarasobanukirwa haruzingo we. Haguruka. Ikisi. Stand up, soldier! Haguruka musirikare. Izo cyoboye ngabo zo hano. Everyone's tired of waiting for you. Abantu bose amazigiye barambiye kugutegereza. Baramuzana. Hey. Ati wangu umukobwa ku ngufu. Tegereza umukobwa zihitiramo. Some people develop unique ability. Ati turi muri COMA buri muntu yishakamo ubushobozi n'imbaraga ashafite zirenze abandi. It depends on how they think. Kandi biterwa no kutekereza. And what they're good at. Kandi nibyo bashoboye. Like Spirit here. Hane mu myumvire dufite. There's danger. Hano dufite twa Spirit yumva ibyazo mbere yuko bidutera. Summon ghosts. Rimwe na rimwe bashaka kumva imizimu itarana tugeraho. Astronomer creates maps. Astronomer akora za map cyangwa se ikarita yerekana icyerekezo. For us, and pilot could locate new people who just arrived here. Kandi witwa pilot ashaka kuba yareba abantu bashasha batugezeho. In order to discover those abilities, kugira ngo tumenye ubushobozi bwacu. Needs a little push. Akenshi abantu bakenera ikintu cyo bahatiriza cyangwa basunikiriza. To be put in danger. Tubashyira mu byago tureba afite imbaraga zingana iki. Tangira sha. Fatani imbunda shyiramo agacupa ka Fanta. Bareba ufite imbaraga zingana iki. Barakakubita aragasama. Bro. Kuba ngasamye rero. Special ability's gonna be. Ndashaka kwibaza ufite ubushobozi bungana iki. No, give us another shot. Ongera muraza shaje hono. Murasepa gatubonye yahagarika amasasu yakwepa. Bose barareba. Maniga. Yewe. Kaza kameze nk'ikompora. Ayiwe. Hey, get your shit together. Baza wisuganye intekerezo zawe. Gerageza wirwana widefande. Tayari. Janyabyo. Hey. Bantu zira. Ayiwe. Kubita agapira ugashaka kujugunya. But you know, sometimes these abilities don't reveal themselves. Rimwe na rimwe imbaraga twifite marigeze zugazo zitakwigaragaza. No combat situation out there. Hari igihe ujya mu ntambara kugira ngo barebe ufite ubushobozi bungana iki. But we're not animals, we're gonna. Hano ntango nta nyamaswa yagutabaye natwe ntabwo turi inyamaswa. Gnome built me a training machine. Hano hari imashini twubatse. Toy gnome. Banzu yizane mwana iyo mbunda ntabwo irimo iramufasha. I said go get it. Ndavuze ngo genda uzanire imashini. Azi ko ibintu byoroshye. Hano hari imashini babasuzumiraho. Bafite urumashini runini kinini koko. Ngururobo bikoreye. Tayari. Banzu wangane ni imashini. Tayari. Aha. Kiramukoma munda byanyabyo.
hano hari ibipine bahambiriye hamwe baragukoma baretse gato sha ntabwo urabyumva kimukomagure imbaraga urazishakamo iyo mbeje ko ari umwanzi wawe ugiye gusokurana paka wibonye mu bushobozi ufite buhagije ataka nawe cyatake rwana wikwicara hamwe kezamura hejuru cyane umusore to ari mu byategeko kumuzaho ko cyakazamutse nta bintu mubona ku ruhande ku musore witorebe neza mpande ye azamuka bwa gatatu anega ubona nta reacting anahinduka sha turabona uyu kabisa ntacyo tuzamamaza Why didn't you defend yourself? kuki utirwanyeho cyangwa wiproteje What'd you do for a living, huh? ubundi ku isi ukora iki kugira ngo wibo kora akazi iki Architect, I believe. njye rwose ni umwubatsi ni bajenyeri na He's on your team now. yewe ari mu ikipe yanyu nawe ni umwubatsi I don't think we've had an architect here yet. nta n'ubwo hano twari dufite umwubatsi banje ni injenyeri kumbe dore bya ripa byaba bishaka abantu kandi dore bisi barimo do reba isi yose ripa nizo zibarangiza tayari dore bamaniga ngaba ari hakurya kirimo kirabanira cyane pa kiri hakuno baracyaturitse do hakuno maniga yari injenyeri ukora amapura y'amazu yari architect tangira kubona ibintu by'ibitanda bona hano hameze nk'ari ivuriro bitaro maniga yarigeze kuzana hano hari abantu ziryamye sa nk'uwibuka bamutera ibishinge sa nk'urwana tayari munsi yacigaga n'inyuma mu modoka munsi yakoze impanuka yarotaga mwese mukanguka shift ya nyuma saa sita yageze cyagiye tugiye mu kazi tayari buruka kangutse hano buri umwe akora icyo ashoboye abasudira gaze zamunzwe Cable! Yeah. Going to your submarine, huh? bana tugiye kujya kureba submarine yawe To get the bya byato bigenda munsi y'amazi we're running low. byanga byakunda kuri submarine ntabwo twaburaho ibiturika You coming? cyangwa bya bisasu byo muri submarine byitwa torpedo bica hasi mu mazi Keep working. kameze ukoresha abamwubatsi architect No fucking freeloaders here. hano nta muntu ugomba kuba hari imburamukuru tayari bajya mu kibisi nta muntu hano upfa ubusa Hey, yewe you can't just sit around. Now get back to work here. mwana ntabwo waguma wicaye wiri ukora akazi bro hano ntabwo ariho bicara Because you're probably like one of the lucky ones, you know, if you usa think. nk'aho uri umunyamahirwe bagaragara kandi ubitekerezeho What makes me so lucky? n'igituma ndi umunyamahirwe se Yeah, you may not have those, you know, superpowers. ushobora kuba udafite imbaraga zidasanzwe nk'abandi All that stuff like that. ariko ntiwaguma gutyo wicaye Give us is in hano dufite akazi kenshi ko gukora n'ibizamini bitandukanye a stake to take us. At least we don't have to go out there. ati mu gihe uri umunyamakosa niyo mpamvu utajya hariya hanze But safer anyway working here. hano hari amahirwe yo kuba mufite umutekano ugumye ukora kugira ngo ube ubuzima bwawe You can move on with your life and all. You know. ngwino hano usudire ibyo usudira ubundi ukomeze ubuzima bwawe wicaye aho igihe uzavira muri koma uzaba ucomotse
That may take a while, though. reka mfata akanya gato. Time flows differently here. Hano ibihe birahinduka. We're not exactly sure about this. Ntabwo tunabizi neza niba bitazanahinduka. To be in a ratio of 1 to 100. Hano hari amahirwe y'ijana ku ijana. Which means one day in reality is several months in coma. Ati umunsi umwe mu buzima busanzwe hano muri koma bari imyaka cyangwa amezi. I've been here for 15 years. Hano bamaze imyaka 15. You can live here thousands of years. Wenda yashaka kuba ari n'imyaka 1000. Ariko gasaba ubuzima busanzwe. Question is, ikibazo ni what do you want to do with all that time on your hands? none icyo gihe cyose uzamara hano wenda muri koma ushaka gusaba umunsi umwe ku isi ari amezi 10. Icyo gihe cyose uzamara hano uzakora iki? You tell me what my reason here is supposed to be. Mumanza mumbwira impamvu njye ngo icyo ngomba gukora impamvu ndi hano. Doesn't matter. Ntabwo ari I ngombwa. want to be here is for you to determine yourself. Kuba turi hano ni amahirwe uba wahawe n'umubiri wawe kugira ngo urebe ko wakwitekerezo ariko wasubira na muzima. You can get by doing menial work. Ukora akazi gasanzwe ntabwo wakwicara. All your abilities. Kandi ukomeze wishakemo ubushobozi bwawe. See what happens. Uzareba ibizaba mu nyuma. Rimwe na rimwe Sometimes it's hard to recognize what's going on. hari igihe bitatworera kuba twasobanukirwa ibijyambere kuri twe. Certainly in the beginning. Cyane cyane mu itangiriro ikigera hano. Feel like you should be able to do something. Ntabwo wamenya ngo nshobora kuba nakora iki n'iki. And nothing really comes of it. Asi ibyo ko kwicara byatuma unamenya ubushobozi bwawe. Yeah, I think there must have been a building I finished. Hari inyubako nubagana ngo nayirangije. But I don't know how. Sinzi nuko nabirangiza. I try to build something here, nothing works out at all, yeah? Hano ngishaka kuba nakubaka ikintu ariko ntabwo byankundira. Well, Phantom wasn't lying. Phantom ibyavuze ntabwo yabeshyaga. Sometimes we don't know what our additional powers are until we're out there. Atwenda nari dasobanukirwa imbaraga zacu zituma indani iyo turi hanze. New here, of course, it's way too risky. Atwenda kuko ukiri mu cyano uri kumva ari risk ya danger. Ari kwishyira mu byago. But just fine. My God, take a look at him. Banzu rebe hano. Superhuman strength. Hari afite imbaraga zidasanzwe, hari afite speed, muvuduko. For us here. Hari barinzi basanzwe. And I'd say bamwe baraza abandi bakagenda. There's a deeper reason. Hari impamvu yakatarabone ku mpamvu uri hano. As to why we're all here. Niyo mpamvu twese turi hano. My take. Hari impamvu yanjye. Was here didn't quite make it in the real world. Abenshi ntibarasubira mu isi ya nyayo. They didn't have a future there. Hari n'abadafite ibyiringiro by'uko bazanasubira mu isi isanzwe. Like no idea about myself. Nanjye ntabwo mbizi rwose. Vague recollection. Well, maybe that's for the best. Wenda wasanga ari ibya mbere kuri wowe. Gute? The burden of memories were a clean slate. We can have a fresh start. Ati wenda rimwe na rimwe hari igihe waba umucakara w'intekerezo zawe ariko zikakubera fresh start intangiriro nziza. Nobody can tell you who you are but you yourself. Nta muntu wakubwira aho uri wese ibyo wowe ubwawe nawe wamenya ati ndi runaka ndi iki nshoboye iki. This world is created by our thoughts. Iyi si turimo iremwa n'intekerezo zacu. The rules are different here. Amabwiriza aratandukanye. And here, kandi hano like in reality, bisa nk'aho ari ibya nyabyo. for the hell you want. Wakora icyo ushaka cyose. But what that doesn't mean is that you shouldn't do anything. Bitavuze ngo ntabwo wabura icyo ukora. Rip it as hard as you can. Fata gutya ukomeje uko bishaka. A little straighter. Muri reba ari imbere. What do you want? Shaka iki? I'd like to go with you. Ndashaka ko tujyana. What? You should know your rank. Banza umenye rank ya cyangwa se aho uhagaze. Take him with you. Baraka tujyane, mujyane. Umaze kumutera injuga ashaka icyo akora. Ajya ese. You're going to take him because I asked you to. Ndavuze ngo mu mujyano ya niwe uyoboye niwe umaze igihe kinini aza muri komaka yivamo akagaruka. Yaza kumfubira yi. Niba apfira yapfire yo. Hano se bwo hari ikintu ahamara. Mujyane nabo. Ikama nanga. Sasa maniga agakobwa akunda ni Gehenomu yatangiye kubona kara umusore neza. Excuse me, would it be possible for me to try the gun? Nani byashobokera ko nkana izi mbunda. Gehenomu do tayari binjiza muri bisi bahingukira hakuno mu mucaca. Raka byanyabyo we. Sasa bagiye kureba submarine ngo irimo ibisasi ndani nta ubura akazi bamwikoreza ibikapu. Hey. Tayari bakubitiriza urugendo bahanganya na byinshi ntabwo ibintu bworoshye bro. Dore binga hakuno nimba irya bijya he irimo irarisha gusa. Mwami atayari
tangira kukaririmba abonye ikirisha iki imboga imbere y'iki reba hakuno ibumbe tayari do yari yagize za Redeemer muri Brazil. The tunnel no one was talking about. Buni bwo vumbo tayari batubwiraga dore bisi yaracuramye. Hey, why is it Gnome's tunnel? Haza Gnome kucha kuna kuvuga banabi. I'm the one who remembered it. Niwe wabyibukaga bimwe na bimwe. Who remembers that ship we're gonna see? Niwe wibuka ubwo bwato tugiye kure bwato bwa submarine. This world is made up of memories. Ati isi iremwe na za memories cyangwa se ibyo twibuka. We can figure out the person it belongs to. Usibye ko rimwe na rimwe arije twibuka aho twerekeza n'abayirimo. By the way, the astronomer has a whole theory about our dreams. Astronomy of the theory yose. But it's way out there. Come on. Nazo buryo turi bwave. Astronomer no you. It was a lot for you? What, dreams? Agabari ibyawe zo zanjye. Oh yeah. Because in coma, there's consciousness and then who we are. Ati twe yo turi muri coma hano tuba twumva turi muri conscious ariko iri mubiri hariya muri unconscious. Here we've lost our, memories. We've lost our selves. Iyo turi hariya tuba twabuze memories zacu n'ekerezo nano twanibuze no mubiri wacu. Got it? Urasobanukiwe? In dreams though. Kimwe nkaho turi mu nzozi. There's tons of information about hano dufite amatoni y'ama information we remember from real life. na aho sibyo ko ugize mu buzima busanzwe hari n'igihe utabyibuka. Even this place where we are now. Ati ni ahantu turi uyu mwanya exists in your dreams. bisa nkaho biri mu nzozi zawe. You find yourself dreaming about your dreams. Hari igihe wisanga uri muri rota inzozi zawe. You find yourself dreaming your dreams. So this way you can get out of the coma. What the hell are you talking about? Dan's already told you. Right? To enter his dreams and leave coma died. What do you get? That doesn't necessarily mean it's impossible. Who the fuck asked you? Reapers! Reapers! Wa mukobwa wumva ko za Reapers begereye. Zitaragera yitwa Spirit. Astronomer uyashishanya amakarita y'ahantu berekeje. Dore za Reaper. 2-day detour to here. Hano dufite 2-day detour. They see us? Zatubona. Ntabwo tureba ngo zadusensinga. Frequency. Niyo mpamvu dushyira yitwa frequency. Nk'umunara runaka tukaziyobya. Ko zikura frequency. In a worst case scenario, they're only drawn to one of us. Asibye ko zituyobera rimwe na rimwe. You turn on the pilot. Reapers. Dushyiraho urusaku rwa bya Reapers. Then tukazijyana handi. Up with dynamite and take them down. Rimwe na rimwe tukazitera za dynamite kugira ngo tuzicinege. This world was made of memories. Then how did ati isi remwa n'intekerezo? Doesn't make sense. Kwajyana nabyo tuyumvisha. What do you mean? Ushaka kuvuga iki? Coma patients. Barwayi bo muri coma. They're brain dead. Ati twese tuba dusanga ubwonko bwacu bwapfuye. Life support is still on. Nubwo life support ibicitiro cyangwa se zirawe twongera umwuka. The relatives can't let go. N'abene wacu batadusiga ngo dupfe gupfa gutyo. The dead brain manifests itself in that. Usibye ko intekerezo zapfuye n'ubundi ntazo tuzana. For time eternal. Hano twigira ibihe bidashira. Living into the same black shit they're made out of. Atari twizeye by'ibyabo tutanabona. Had enough of this shit. Let's move. Mwanda murekere kuvuga dukomeze urugendo. Reapers ziri hakurya. Bagiye gushaka submarine. Bare kubakura mu za torpedo. Cyagiye dukina we. Bakomeza hakuno. Bageze aha. Uruganda zaracuramye. Bavana bya dynamite. Bring an extra pair of underwear? Mwana izi dynamite nazo muzambarireho. Guys, they are. Who are you talking about? Uravuga ibiki? His memory. Yeah, but why would they shoot us? They shoot at all strangers. Bapfa kurasa buri umwe mwana nagupfa kurasa. Listen up. Take this. Do you share this opinion? Iki gitekerezo ugisangiza n'abandi kandi. Hano haraho bafunguye. Hey! Unlock. I got it. Nakinguye wangu. Baje gusaka ibisasu. Na yindi map. That I really can't remember. Hano ndayibuka neza. Dore submarine. Tayari bageze mu nyanja. Ariko ajyana bari mazi. One torpedo would be enough
hano harimo nuza torpedo indani nyinshi byabe sasu barasa bikagenda hasi mu mazi byitwa torpedo do mu nyanja ndani. Come on. Easy. Muzamure gace. Easy. Slowly. Mugenza gace. Come on. Muzamure. Hano barakura ariko bayizamura. Let me heal that. Kaza umfashe. It's nothing. Ntacyo. Let me take a look at your hand as well. Batsangana bikiganza cyawe reka reko. Ndavuze ngo ntacyo mfite. Sawa rero. Thanks. Sawa rakoze. I said careful here. Muzamure gace. Kids, hold it tighter. One false move, and we're blown to bits in a matter. Hano mugikomerekeje gatoya twahuma cyane. Muzehe In coma. Msenzi ya koma turimo. Sinigeze mbona torpedo ndi mu isi y'abazima. What it is. Nta nubwo nanakibuka kabone ubwo nakibona ndi hari hano. Spirit ahora yiturije. Wenga yumva abazimu. What's going on? Kijya mbere. Mukobwa yumva ibintu bitaragera. Everything is strange. Hano ibintu byahindutse. Sibyo? Like a dream? Sankara inzozi wana. You should be able to feel what's around you. Umuntu yakaba yumva ibintu muri impande. Kureba neza dore za Reaper. They're here! Zageze hano. I didn't tell you. Ndamutavuga ko nababwiye. How far? Bwasigaje kingana iki? Around 500 meters? Dusigaje metero 500. No can do. Ntaje twakora. Minute here at least. Ndacyakeneye akanya. Hey you! I need another minute. Nyana ndi munota. Doko mwa uri komanda wamaze. Tangira kuyikurura. Zara ngufashe. Bayikata torpedo. Bakuremo ibiri mindani muri yo. He will make it. Ntabwo yabishobora mwana. Hope you're happy. Umva nizere ko wishimye. Hold it for as long as you can, buddy. Got it. Komeza ugifata paka umwanya wose ubisabwa. He's gonna stay here. The rest. Abandi munkurikire. Abandi musigare mukuruye migozi. Cable. No discussions. Obey the fucking order. We nakumbaza byinshi mukurikiza ababwiriza amahayi. Ene turamugumaho. 3, now move. Abandi tugiye kureba za Reapers. Bafashe torpedo imbaraga nazi gisasu kiba kiremereye. Ifashwe na babiri. Uzarashaka kugikata inyuma. Arebe ko yakuramo ikoze igisasi inyuma. Mwana sinzi ko nakomeza kugifata. Gisasu kirimo kirabyinagira. Reapers zirimo ziraza. Katurore. Christ, we can't hold this. Umva mwana sinzi ko nakomeza gufata. We mgogaruka hano. Mukoza namfate we genda bajyana nabo. Barafata. Kananga za hakuno. We mwese mugaruke. Kananga fata ku bwongo. Tangira gusanga harimo ibintu. Tangira kukuzana blueprint. Cyagishushanyo bagenda bubaka. Kambyita igishushanyo mbonera. Agiye kurasa. Barasa mu kirere. Barasa wa munyururu. Uriyo torpedo sasa. Zarengira manuka. Muzamanukana nayo. Maniga itakora ikintu kimeze nk'ikiraro. Byose bikorwa mu mutwe. Ubundi hano bari mu mitwe yabo. Bari muri memories. Say torpedo imanuka neza. Musore ahita baremera ikiraro bitunguranye. Nk'umuntu w'umwubatsi. Bigenze bite kugira ngo umuntu mu ikurari hejuru. Reaper zivayo. Ziya kuri submarine. Bamaniga bagiye kare. Musore yifitemo ubushobozi bwo kuba yubaka ikintu ataraho hafi. Buri imbaraga mugenzi biterwa na situation urimo kuzibonamo. I look up and while
mwana byari atari musore baye bazi afite ibaraga byo kurwana gukora ibikire kareka This is it. But then the sparks, the swell. batangira kwishimira hakuno kagoroba My first thought, baganiramo I'm dead. bwabere baje gutekereza ko kigiye guturika umuntu agiye guhita apfa Please, Cable. Who knows what the hell dying in coma is like? ngiye kwibaza ukuntu agiye gupfira muri koma Why didn't you run with mwana muntu w'umwubatsi gari rero twari dukeneye bro uburyo bikoze rwose ufite imbaraga zidasanzwe That gives me an idea. ibyo byamaye igitekerezo Could you build a wall if needed? If we're in combat? watwubakira urukuta biramutse bibaye ngombwa ko twakwishamo mu ntambara Yeah. cyane tangiye kubona ko bamubyaza umusaruro cyangwa se nkaba nawe bakira ikiraro cyatugeza ahandi hantu Maybe bridge, I guess, yeah. wenda ikiraro nacyubaka Attaboy. musore igitangaza It'll be useful to us, architect. wantu ugiye kutubera uw'akamaro kabisa We can go to fucking places we never dared to go before. aha tugiye kubona ahantu umuntu yakwitsimba birenze uko twabikekaga There's a better way for us to make use of this special talent of his. ntaho uzwi umuntu tuzabona umuntu w'impano nk'ayo kandi wungira akamaro For a long time, we were trying to find a place to hide from the Reapers. ati nyuma y'igihe kirekire twashakaga ahantu tuzisha za reapers Someplace isolated. ahantu hatatanye n'aha ntabwo byari byoroshye Remember, not only the place, hano twari tuzi ko ari ahantu ho gutura but the place as well. Isn't that right, astronomer? astronomer nawe atari byo But what if the place wasn't built? hasi wasanga ahantu hatarubatswe Using our memories, dukoresha memwari zacu imagination. cyangwa kwimajina kwacu What if we started from scratch? wabona twahera ku kantu gato No memories. atari memories We designed an island that was never seen before. dushobora kuba twakubaka ikirwa umuntu atigeze atekereza kuva na mbere Place that wasn't attached to any memories. cyangwa se ahantu umuntu adafite aho wahuriye n'intekerezo zacu That would make it safe, wouldn't it? aho hatuma mugenzi ahantu twajya gutura haba hari umutekano I told you that I nababwiye yuko you all to a safe place. ko nzabayobora mbageze ahantu hatekanye Build it for us. ahantu nzabubakira niho tugiye kudukorera You mean really? Whole friggin' island? giye kutwubakira cya kintu bavugaga You in? musore turi kumwe I can do it. wenda nabikora ntabwo yifitiye icyizere burya ubwoba bukoresha umuntu cyangwa ikintu cyo kigukanza ukora ibintu utari witeguye sasa kubaka ikirwa byabipanze ariko umva biri kure For us to head out would be right now. aha tugiye dufite icyo gutangira ni nonaha Hey, Jan, shouldn't me and you discuss that first? ibyo nibyo bakabaye bivuga kuva na mbere Care for this. What do you think, astronomer? astronomer uratekereza iki If we're gonna be leaving, all of us is one big group. twese twari ko twizera twaba turi ikipe nini Means we're gonna need a route that's absolutely safe from Reapers. aha dukeneye inzira twacamo turi kure ya za reapers Like we haven't had in a while. That's so theoretical. we wica kure ki Bullshit, Jan. Consider the ibyo n'umwana we buretse umwana abanza avuga ariko supplies running real low. ati ibisasu dufite birimo biradushirana Our chances of surviving here when we're out. ati nta bundi buryo twakira turi hano hanze Sooner or later, the Reapers will see us entering or leaving the bus. ati byanga byakundira bisi ducamo twitsimba reapers ushobora kutubona tuzinjiramo zikaba zakinjiramo zikamenya aho duherereye And then what? hanyuma We leave tomorrow. ejo nibwo tuzava hano And I want you to be squad leader. ndashaka we uba umuyobozi astronomer niwe bagize umuyobozi cyagiye no bagiye gukura ku buyobozi Jan, yako boss I might have overstepped my boundaries today. none se ntego naba narenzeho Brought on the Reapers. wari umuswa watuzaniye reapers You endangered the whole squad. wari ukize ikipe yose mu bibazo This is not what we agreed upon. ariko ibintu nk'ibyo twumvikanye boss It's my place to lead. ni inshingano zanjye kubayobora hari abantu bakunda ubuyobozi This mission is way too important. iyi misiyo tugiye kujyaho ni iy'ingenzi cyane wowe wabaroha Well, maybe they should hear about some of the other things we were talking about. aho wenda bakumva ibindi oya wiburana nanjye mister phantom genda gake sorry bro kandi ubuyobozi urabwambuye
Why aren't we partying? Bone kuki tudakora akantu k'umunsi mukuru tukaryoshye turyoshye nta kundi. Tomorrow's a big day. Right, architect? Ejo ni umunsi muremure. Mense engineer architect do emiryamire maniga nijoro za hakuno tangira kwitoza rero buryo ki yakubaka inyubako bisaba umutwe wagije gukora ikintu za hakuno ari wenyine. Tangira gutekereza. Bantu baza umuntu abyuka mu gicuka agatekereza ku kazi ke. Sanga umusari ijoro ryose arimo arandika imirongo byanga areka agasubiza amabiti. Nakwere biki? Urankanze. Winesha umutwe. You're building what? Nicyo urimo uragereza kubaka. I'm trying. Ndimo uragereza kwitoza. Mind if I watch? Hari ikibazo nkurebeye hoya nta kibazo. Looks like it doesn't work. Bisa nkaho utari bucemo. No problem. Hoya nta kibazo. And how come you told everyone you were going to build that island for us? Ase nuko twabwira abantu ibintu udahagazeho ngo uzabo bakirikirwa. Wajya ukora ibyo ushoboye. At the submarine, you were yelling for everyone to get back. Submarine nabwiraga buri umwe ngo bajyeho. You were afraid the whole thing could have maybe collapsed. Wari ufite ubwoba yuko ibintu byose byarimbuka. You would have killed us. Wakabaye wanatwishe. I'm done here. Ndasoje. But wait, you made it work. Usibye ko kuri submarine watwubakikira submarine nako torpedo yamanukiyo. We made it this far without You just have to figure out what went wrong. Ahubwo banza yabaze n'icyatumye bigenda nabi. Hey, wait a sec. Buretse gato. Concentrating. Did something Mbere ujya kubikora wari watuje. with your hands and something appeared? Hari ikintu cyagaragaye. Yes, this ramp appeared. What's the point? Hari urumuri rwagaragaye. Discussing it right now. Twabiganiyeho. A blueprint appeared. Hagaragaye blueprint cyo nakwita nk'igishushanyo mbonera. Kwa kuno usanga inzu barayishushanyije ku rupapuro ntabwo wakubaka inzu udafite plan yayo. Niki kirwa abantu ugire plan urebe ko utabikora. Anega yumva n'ingingo udafite blueprint nta kintu wagera mu kubaka. Ba engineer bose nibyo udafite ijwi ryiza ntabwo waririmba. Niyo mpamvu kavukira agomba kwiba amagi kugira ngo aririmbe neza. Navuga be bright. Tangira kuvuga inyubako igomba kuba iri muri form 3 dimension. Kandi koko tangiye kubona blueprint. Pora iyi nyubako yubaka akantu k'akazu tayari. Kanjinya udushyikicisho hazi nizo nyubako zizaba ku kirwa cyanjye. Mukobwa ntabwo abyumva. Yubatse akantu gatoya bivuze ngo n'ibinini byacamo. Kozeho yumva ko n'inzu bya nyabyo. Mukobwa rwose mana we. Umusore. They say you have a room full of memories. Bivuze ngo ufite icyumba cyuzuye memories nyinshi cyane. Ati niko kuri. I'd be interested in taking a look. Wenda wakora ibindi nkareba. You have so many. I only have a few in my room. Je mutwe cyumba cy'umutwe wanjye mfitemo memories nkeya. Just feelings. Mfitemo ibyiyumviro. Accident you were in? Yeah. Iyi ni accident wari urimo. A meeting with a client. Nari ngiye guhura n'umukiriya wanjye. Usura arakibuka byinshi. It's kind of a trap. Bisa nkaho bwari agatego. A trap for an architect? Bari bagiye kwiba. Sounds bizarre. Ntabwo byumvikana neza, byumvikana bizarre. And this woman. Uyu mugore se. Were you guys close? Mwari mwegeranye. It's not really important. Ntabwo ari ingenzi. My life is here now. But you usuzonganye buri hano. wanted to wake up so bad. Actually kwakanguka nabi. I know. Njye ndabizi. Now it's like I met you here and for the first time like hano twarahuye bwa mbere. who I really want to be.
Like Jan's shakubona ari we if we don't remember anything, then we can start life all over again. nje nayo twatangira uzabundi bushabona tukubaka hano ino tutasubira ku isi tukahinduka abantu the individual that we always aspired to. kugira tubaho tunishimiranye. Talking nonsense, huh? Narimo navuga ibintu bitubakaho yaba nawe wanakubaka. I have that feeling too. Nanjye mfite ibyiyumviro. Aricyo nibuka. Memories. Dahise. I remember that I couldn't be together with the one I wanted to be. Nanjye nje nibuka aricyo nuko ntabana n'uwo nifuza kubana nawe. Ariko please. Possible. Ariko hano birashoboka. Tayari. Tangira kuri gatana. Kumbe fantomu. Mugo agasisha. Hano cyarakomeretse cyanze kumukobwa kivura. Kira cyabirwaye inzika sega yajya gusomana na kavukire. Majura amagisha. Hakuno no sasa. Musara agiye kububakira ikirwa. Apakira ibyangushye. During the trek, you're gonna have to follow orders. Mwese mugomba kurikiza amabwiriza. Stay in line, but keep your distance. Mugobe murongo umwe kandi agishira makanya. No, we won't. Twazimbunda nago zikenewe. No reapers on the route we're taking. Namo reapers tuburu dusanga mu nzira tugiye gucamo. That's where we want to build the island. Hano tugiye kubaka ikirwa. If we approach from behind these hills here, turace nyuma y'iyi misozi. They won't even notice us. Ntabwo reapers zamenya ko turi kwari twe. What if you missed a route? Know them like the back of my hand. The dangerous parts have been cleared and double-checked. Kumbe hano ko bavuga ibindi mugenzi wabo nagishaka kubumva ga sister yemeraga. Manigara gatwaye. Phantom mvano. Should I pack him or are we gonna need him? Insinga z'umuriro zose ntabwo zikora. That's the astronomer. He's the one leading the squad. Obongo astronomer ni uyoboye equipe nongere kubimbaza. Aho kujya nafashe bagenzi be. Nazi ko afite intambara imwe tangiye kwigumungura. Tangira kwiba ibisasi. Azana muzezo muturitse nyine. Anacheza bucheza. Gaona no kwimuka. Kirwa bakajya kucubaka inyuma y'imisozi. Tayari. Maze ndore. Umuyobozi mukuru uyenga niwo maze igihe kinini hano. Ajya muri COMA akayivamo akayijyamo akayitemberamo byose. Yakobwa disk ifitiye amaniga hakuno. Rukundo rwogere. Zakubyarira n'impanga eshatu. Raka Rippers. Bazawapi ikikwishe hakuno munekerezo ugapfa uri kuri iyi kote n'umubiri hakurya ku isi witucishene. Astronomer niwe bari imbere mfite icyerekezo. I have a minor kind of question. Harakazo na ifite. What am I supposed to build on this island? Harye kirwa naco bakamuki. You're the architect. You can engineer. There is one project to go. Aro mushinga ariko. The client might be against me, sharing it. Sinzi ko byapfa kuvamo. In your position, I think you can call the client and say, kiss my ass. Wowe mukaba mwanya uri mu bungo waje ubwira no mu boss ati so mumetso wanjye. Wowe engineer umukira gwa amafaranga kubwira ndashaka ugahita uzamura plan. Can I have a jacuzzi? I want a weight room. Ndashaka icyumba cyo gutegererezamo buri muntu avuga ibyo ashaka. They're here. Biliano. Spirit avuga ko Reapers hari. They are here now. Ziko wapi Miss Jui? No. That's impossible. Ntabwo bishoboka. Up to date, are you sure? Karata na ifite uyu munsi. Say what I sense. Nje mvuga ibyo ndi kumva. I say what I sense. Yani Reapers ibazi. And so much equipment we can't move very quickly. Na bintu byinshi twakwihuta. Cyangwa usubira inyuma. We won't have an opportunity to get there for a while, I'd say. Turacyafite abariko kuba twagiye mu gihe gito dufite. Phantom? You're more experienced than I. What do you think? Ufite ubuhanga mu kazi n'icyo utekereza.
gonna need another path there, so probably we should split up, do some reconnaissance, and then meet dushaka inzira cyangwa dutatana. back here. Uyu afite icyari ry'uko wagumukuye ku buyobozi uri kumubaza niba bashyizeho. Makes sense. Two of us should stay here. The architect's not gonna be able. Turajyana twese. Architect yajyana n'abandi. Student has zero experience. Tank. Nagaze kurasa afite zero experience via shooting bijyanye no kurasa na experience afiteho. Or I'll stay if you like. Arashaje usigaye. Nachamubaho. Scouting here we got civilians. Hano dufite abasivili navuze ujya. I'll be fine. Sawa nachaze ndamana neza. Tank stays here. Architect gume hano architect. Go to the top of that hill. Ajyarijwe ku musozi. You come right back. Got it? Hano wabona indege nibwo ugaruke sawa. Baratatana. Bicamo ibice. Baratatana. Tayari. Buri muntu agenda ukwe. Kumbe Phantom gifite cyari bagikuye ku buyobozi ko bagatsatsanye. Hano hari ikintu cy'igihu nyuma ye. Ubutaye ni magatishu ni bwa Bravo n'inzingo z'imijonjo. Reapers. Manigapa geze hano yagenda agasanga ari mu kirere arimo arabona n'amadege. Ibintu byose byarahagaze. Byari inzozi. Kumbe Phantom Reaper. Nimba zifashe kananga. Bombare giturika. Tank, what are you doing here? Tangora kuri cyano. We gotta move quickly. Tugomba kuvana vuba rutabaye. Twerekere. Nyamunini aratabaye. Twerekere. Mbanza cyabarohaga. Kumbe hapa. Reapers. Metera magana tuvuye hano. Tugomba twerekere. Pereza ikisi. Pereza. Pereza kunu. Let him fucking go. We muva hejuru. Arangije. Where did you get it? Ugikuye cyo gisasu. You fucking planted it. No kimutaza wa muskabo. You set us all up to die. Kumbe cya gisasu gituma Reapers jya hano bari. Uyu no kimuteze kimwe ari yafashe. Kumbe kugira gutya kabako Reapers aramuriye ni yavurwa. Ntabwo yatangiye guhinduka. Barazimutunga. Phantom. You don't know what's happening here. Agamuzi bikubano. The one who Nagarije. put us here in the first place. Nagarije abazanye hano. It was him all along. Ni boss. Baramurasa nabwo yahindutse. Kobwa musabye kumuvura akiri umwa arabyanga. None yahindutse Reaper. We need to be leaving here right now. Tugomba kuvana nona. Reaper zindi zivayo. Aratangira. Safety. Asorema. Listen up, everyone. Ubwo umutekano wacu nugira ujya. Twisungane. Aro byafashe. Genzi wabo. Bose barabirasa. Tayari. Tera ndi muwe. Benu nago bworoche bwe. Tangije yubakuru kutamunekerezo. Hurry! Link, Gende. Bandi. Bibakuramo akazi. Phantom. Saji ya Phantom. Command. Naze mbaye pirate nga bya binaze bya Phantom. Mbaye pirate nga Phantom. Zabi tati bitakora. Rangira baturusasu.
tayari fata urusasu dore gitaye urabarahindukira ajyana ibifupa hakurya yewe ntago nziyahura kuri samuterera sinzaza ku gisasu Kida wina hey yes yeah mujinya hakuno kabisi kabo boss ameingia ndani Behind us. nyuma yacu imbere n'inyuma za Reapers That way. hakurya hariya niba tubazijya muri ya bisi uzamenya aho bajyaga bitsimba imbere yabo umusore asa nk'uribwa n'umutwe tangira kubona hasa narimbuka umusore arangije geza aha tangira kubona ibintu by'ikiyezi urumuri ukuntu tangira kubona ibindi bintu bidahari ndangije ubwonko busubira inyuma tayari imitsi y'ubwonko aruhumekera kure maniga hano hari igishushanyo iminsi yo kuba muri koma yatobotse hano kamashini k'umutima ka bipingaga tayari maniga ari kwa muganga kumbe bya bintu aho yabonaga ni plaza y'inyubako yari arimo arapanga kubaka redemption gucungurwa hano twahageze They giving you any money yet? Forget about amafaranga ariko abantu kugiye bayiga amafaranga Project. My ideas. icyo shaka ni project kujya hanze cyakubaka ikintu gishyashya Big chance for me. ari amahirwe mashyashya Because they tell you you're cool and how great your kubana bakubwiye ko uri umuntu urenze project is? n'umushinga wawe ukuntu umeze Have you lost your mind or what? wasaze mwana washyushye Are you that mugenzi shirira yamubwiye ati bakwishyure mbere wipfa gupresenta umushinga over the news? amakuru hano hose biraca ariko Probably using you. barimo baragukoresha. They are probably using you. Who knows what they're planning to do with all your nawe uzi ibyo arimo arapanga gukoresha umushinga wawe ideas? n'ibitekerezo byawe. Kobwa arimo ambwira ati bakwishyure mbere. Read what the teacher says about you. A path to a new... Genda usome rwose byahishuwe 20:50 kantuza umurongo wa kantuza aravuga ngo hahirwa biba amagi batarayabo kujya bakora amajwi ariko kuririmba bikanga. Ni umurongo bandikiye kavukire. You don't know what he looks like? Just wrote to each other. That's it. Urano bwuzumukira muje kuvugana kwasa dore umukire bari baje kuvugana. We were told you'd be arriving alone. Baratubwiye kuri buzi wenyine. Nagari wenyine. That you went on your own. Ari kurajya mu biro wenyine. We have strict rules. Hari no mabwiriza tugenderaho. No, of course not. Uyu mukobwa arasigara. Think of me as a disciple. Nanjye rwose mfate nk'intumwa y'Imana umuhanuzi wakataraboneka. Our teacher awaits your presence. Umwarimu wacu aragutegereje ngo uze present imishinga yawe. Just stay in the corner, wait. Hangiye gusinyana contract. Here. Chira kabunda baby, sheri. Chira kabunda. Chira kabunda. Aniga nibyo yibuka. So, Ganyuma. what is this place? Hano ni he? It used to be. Hano house ari ivuriro. Byararangiye. Bamuzana mu ivuriro. Follow me, please. Mugenzi nka engineer. Baganga ziraha. Tayari. Ibintu byose arabona bigenda gake. Rimaribuka umunsi. None. How long have you had these plans? Since I was a student. Kuva nyiri umunyeshuri. Continue building these ugly boxes. Nakomeje gukora aya makarito. You're right, that makes no sense to me.
I've submitted them all over. It's like no one out there's even interested. Yeah. hari benshi bagomba ko n'agaciro. Submitted them all over, and the world would never be able to recognize wa mugabo muri koma wari ubayoboye something inspired. niwe yaje gupresenta wa mushinga wazanye abakozi. Was 100 times better. ariko ibi twabikora ku buryo byakikuba inshuro 100 bikagaragara neza. nawe ibyo naproposaga rero wa mugabo ubayoboye muri koma hano nawe yari akiri muzima. kuja hapa indani tukuoneshe muzana hakuno. Excuse me, brother. What exactly does your organization? ubundi organization yanyu ikora iki? You know, there's a lot of rumors out there. hano hari ibihuha byinshi. We give people the gift of a new life. hano hari impano dutanga y'ubuzima bushya. It says on the billboard. abenshi babona kuri billboard ariko turabitanga iyo mpano. You can see everything for yourself. ibintu byose wabyibonera. anigarangije kumbe dore abantu bose ba astronomer ba spirit bagiye muri koma baryamye hakuno. The brain had discovered that hano ubwonko dusanga tubusinziriza. state of deep coma. hari the state of a deep coma, koma y'ubwonko kuruha cyane bukaba bwasinzira. iyo ugeze muri iyo state hari indi si ujyamo variable world nta muntu n'umwe yizi. And I swear to you on the soul of my mother that ati rwose narahira kuri roho ya mama this world is better than consensus reality. n'isi nziza iruta iyi si turimo mu byanyabyo. ushaka kuvuga iyi si y'inzozi se? It's impossible to explain. ntabwo byoroshye ko nabisobanura. You'd like to try it out now? wagerageza ukajya muri iyo koma? I'm in a hurry. ndimo ndihuta. arangwa bakujya oya ntabwo biri gufata akanya. bamufasha ku ngufu uwo munsi barangije bagiye kumucumita igishinge kakana umukobwa amwaye n'abakangama nigarangije nibwo yacikaga. genda baganisha kuba kubitisha umuriro. geze aha umukobwa arabagonga basekirite. What's going on? kijya mbere. tugende. Just ran a person over. yejeri n'icyo ariko. They were lying, but you can never listen. nakubwira ntabwo ujya unyumva nicyo kibazo akagenda akareba inyuma. nibwo bagonganye n'ikamyo. wa munsi akora impanuka bari bamusabye ko bamugerageza kumushyira muri koma yabyanze ko bagakoze impanuka. bakoze impanuka baramanuka maniga nibwo bamushyiraga muri koma. gukanguka uri hakuno. areguka yitonze. kagakobwa karahanako. Right. She was put in a coma just a couple of hours before you. uriya mukobwa agiye muri koma amasaha make mbere yawe. But there, months have passed. ariko hariya iyo muri koma ubona haciye amezi angahe. Extraordinary. ntabwo bisanzwe sibyo? Who the hell are you? ubundi urindi. A group of scientists that want to give a turi ikipe y'abaganga new world. ishaka guha abantu indi si nshya. a group of science who want to give the world nako I want to give people a new world. And all that spiritual teaching? iyo ni ya myumvire twigisha abantu. It helps to finance the project. bidufasha gufinansa cyangwa gutera inkunga projet zacu. My research was considered lacking in perspective, so I had to find a way to finance the whole thing. nati rwose nari nabuze uburyo nashora imari mu mushinga wacu. And as a wise man once said, if you nk'uko rwose muri umuhanga icyo navuze nta kindi. want to get rich, create your own religion. ati iyo ushaka gukira muri iyi si wishyiraho idini ryawe ukabona abayoboke bawe. And in truth, it was a lot easier than I thought it would be. ati byaranyoreye nyuma nakuboneye byoroshye kurusha nabikekaga. Was your promise to build a city of mine a lie? nawe ntibyavugaga byo kubaka umujyi ndare kubeshya. Of course not. ntabwo ari ukubeshya. The plans are real. purani ya nyayo. I've put together a group of people hari ikipe naremye y'abantu that have specific brain pathologies that are unique to them. ati hari abantu nafashe bose bafite intekerezo n'imyumvire n'imitekerereze itandukanye. survive in a coma. ariko hano hanze nabonaga ubwo ubwenge bwabo ntacyo bamariye bashyira muri koma mbere kahise nabagera mu bwonko bwabo bakagira icyo babukoresha. And I found an artist with a singular memory. hari n'uwo nabonye umukozi rwose ufite memoire itandukanye n'iy'abandi. Using imagination for a project. umuntu wakimagina projet. That would mean realizing his dreams. kugira n'inzozi zibimamo. For kubw'iki? It's obvious. To live there happily. kugira ngo babe aho hantu banatuje. Fantasy world. isi itangaje. Mankind has known for ages that there are other worlds out there. hari abantu benshi babayeho muri isi bazi yuko hari indi si tuzajya guturamo.
Coma was visited by many ancient rulers. ati abayobozi benshi bo muri Egiputa basuye Koma kenshi, of many cultures. abantu bo mu bwami butandukanye n'imico itandukanye. But the truth is, modern medicine ariko icyo twizera nuko imiti yacu y'iterambere has filled this world with corpses, the reapers. ati ibyo nakwita nk'imirambo cyangwa se za reapers. All these souls that should be dead suddenly found a reason to live. ati rwose izo roho twita ko zapfuye zikaba zabona ahantu zajya gutura. Happy there yourself, right? ku buryo zatura zinishimye. You're a successful architect there. ati ugeze muri iriya so abonye ko uri umwubatsi w'umuhanga. What are you going to build here? ati njye ugiye kubaka hano. Set of row houses. hano hakubaka ubuzu bwa feke ko nta bushobozi hano ku iduniya. ariko ubaye uri muri Koma nayo ubwayo wayikoma ukubaka imiturirwa. You're lucky. nta amahirwe wabonye. Did you give them the same shots as me? no bivuze nawe wasinzirije nkanjye. More robust one that works faster. hano icyiza cyabyo ibintu byose bikora vuba. You should have asked them first. wakababajije. You know, Phantom fully recovered his memory. Phantom yacize intekerezo ze. He remembered how he got here. yibutse uburyo yageze hano. And who he was. n'uwo yahoze ari we. But he didn't want to wake up. niyo mpamvu Phantom adashaka kubyuka. Phantom yakoze impanuka n'abacika amaguru. hariya muri Koma arabizi yuko agarutse ku isi yaguma ari ikimuga. niyo mpamvu ashaka kwigumira muri Koma. Then a reaper got to him, which psychologically speaking initiated a necrosis of brain. hariya sasa nuza reapers zamwatanze zikamwica yahindutse akantu gato mu bwonko bwe. ariko ako kantu kavurwa kongera akaguma muri Koma. He would reveal the truth to everyone. impamvu yanabaye atuje nukugira atagaragariza buri muntu kuri kwe. Spoiled everything. yakwangiza buri kimwe. Out of there. niyo mpamvu yanze kuvayo. Remain ignorant. That'll solve your problems. wanagumye usa nkaho nta n'icyuzi byagukemurira byinshi. nugera muri Koma utabwira umuntu ngo muri ku isi bigenda gutya reka teteka umenyane n'ibyawe. All the people out there, your followers, you're gonna take them with you to Coma as well? none bibari abantu bose barera bakumvira abantu baba bajyanye muri Koma. Well, someone's got to support life. Slaves. ati bariya ubusanga wabafashije ariko n'umuntu ari abacakara bawe. Do they know that they'll be put into a coma? none barabizi kandi mwama washyize muri Koma. In return, I give people an infinite life full of meaning. ati nyuma yuko nabagize abakozi banyu nabaye igisobanuro cy'ubuzima bwabo. What's wrong with that? ibyo si ikibazo ni ikihe? nabaye gutura neza nta gusonza. Everyone gets what they want in Coma. mugeze muri Koma ubona icyo ushaka cyose. One person's a commander or a spiritual leader. ati umwe ababera umuyobozi cyangwa se ubuyobora roho zanyu. And another person needs to be a great architect. icyo dukeneye nta kintu dukeneye umwubatsi w'umuhanga. Fucking demented, man. wasazi. It's a dream world. ni sinzozi. urabizi. Good God, that's not important. ntabwo ari ingenzi. This is. Please, let me. umva ndabizi mu ndege ngende. ende bakurekura. utarubaka. Source of all problems. ubwenge rero niyo soko y'ibibazo byose muri iyi si. umuntu uramubwira ngo dukore iki yabona harimo inyungu akakuzanaho ubwenge bwinshi mugatangira kubirwanira. mweretse ko hari ahantu twatura tudasaza utangiye kwanga kujyayo. I'm going to need you to finish that project for me. ndashaka undangiriza uriya mushinga wo kunyubakira. I am not going back there. ntabwo nasubira muri Koma. You know, when a person's been touched by a reaper, uzi iyo umuntu akozweho na reaper, within a couple of minutes, their brain is dead. akanya gato intekerezo zo zirapfa. Where did you leave her? In a field? uyu mukobwa wamusizeyo kandi nabonye ko mwatangiye gukundana. That's strange, but it's pretty normal. ni ibintu byoroshye kuri jye. The necrosis is arimo arahumekera muri sonde. the start. kumwica ni 5 seconde. akanya gato cyane. You're the one who started the road race here. ni wowe utangiye gusa nkaho burana nanjye. Get the island and the city on top of it completed. genda unyubakire ikirwa muri uriya mujyi nta kindi ubirangize. And then I will let both of you go. ndabareka n'uyu mukobwa mwibere mu bazima ntacyo. You let all of us go. uratureka twese tugende turi bazima. My word of honor. ni umugabo w'ijambo ryanjye kandi icyo mvuze ndagisoza. so bro travail ariko mu gifaransa bawita ngo iki? travail terminer les villes. après j'ai trouvé toi. ugarure ku dunia wiberewe. imi tuzazivuga sha. The brain is drawn to the strongest and most powerful memories. ati nashaka none ubwonko bwe mukoreshe kugira ngo abone imbaraga zisanzwe. Faster. kugira ngo ngomwe bukire vuba kandi akore vuba ibyo mushaka. The coordinates where to build the city are on his map. What if I don't make it there? ni nabikora se fate igishe nyine.
urabikora. You just received will make your brain work more intensely. Ndashaka ubwonko bwawe bukora vuba birenze uko ubikeka. Long run. Atagira icyangirika. Superman for a little while. Ube Superman by'akanya gato. It's the right time to get me out of the coma. None zangambara igihe kingana iki. Ntabwo byoroshye kubivuga. There is a way from the inside. Hari uburyo mwabikora wava muri koma urimo indani. Umuryango uba buri kintu. Show it to you. Ndabikwereka. Bitekerezeho. Sleep. Ryama. Bamutera kamatogisi. Tayari. Ventilators nyakumua kuka. Tayari. Hey. Abyukira hakuno. Naho bwa mbere yabyukiye. Tayari. Masaha yo kujya kubaka siri. Filime yatangiye. Abyuka bwa mbere wibuke ifoto yayibonye madamu atariho. Kuri inshuro yamenye uburyo yaje muri koma none atangiye kubona ibintu bya nyabyo. Arabizi yuko yahazamwe byose arasobanukiwe. Muganga yamubwiye ati mugenzi wa Phantom impamvu yangaga kuva muri koma nuko yarazi yuko yakoze accident agacika amaguru. Nanga ashaka kuba ari ikimuga. Kandi yari afite amaguru. Hani bwatinze baza hakuno sasa maniga. That's not really. Na boss easy. Ati cyo gihe. You want it? Sibisho yashakaga. The bridge should start right here. Ikiraro kiratangirira hano. Make it happen. Bikore. Nyubakira isi. Niba ari isiri ngo no mujeda. Ndabyongereza byaba washuwa. Nganye bakiri isiri bro. Bana muri Toronto. Babake isiri bro. Amwo bakiri isiri. Baba ndi buturiri. Bigaba bifata uburiri. Tayari. Sore. Banza kuzana blueprint. Tayari. Azamuri siri. Dore mugi. Masegonda. Tayari. Arategeka bikaba umusore yigize Yesu ku ngufu. Aravuga bikaba yategeka bigakomera. Urumva noneho. Hallelujah. God beheld all he had created. Data we muzaneza n'Imana byari barareba noneho byarigeza cyane. Zamura. Tunga ikiganza gusa. Cyose biremwa no kwizera. Kwizera kwanyirwa muzaba batura. Hallelujah. Atunga y'urutoki bikaba. Urumva noneho yafata mikoro bunyonyoko mukabwakira mwitonzo we yitwe Sankara. Kuko yatumwe n'umwana w'Imana aramubwira ati uzababwira bazumva n'abatazumva bazakora iki? Ubunyonyoko bazabwumva cyane. Hallelujah. Atunga y'umudomo ubunyonyoko rwose babwakira bitonze. Ibyagarukiyeho maze nuko ibyavuzwe ibyahanuwe nuko dore umugi. Amen. Chiki intege. What do you need reality for after this? Ni kwe kuri mukeneye kwa nyako cyangwa bigaragarira amaso hanyuma y'ibi byose mubonye. Yeah, I built what you asked for, now let us go. Nabikoze byo nsabaga reka tugendere. Spirit. Spirit. Saw hallucinations. Baraguma muri hallucinations cyangwa people. Uzengurutswe n'abantu bapfuye. Spasms and convulsions almost every day of your life. Baya byizaza ukibera no mu isi witurije. Amuryango ugira nta numwe. Spirit yako. From the asylum. Nagutabaye asylum wenda gupfa. To the last of your dying days. Ukigera ku isi n'umuntu usigaje iminsi mike ugapfa. Wari wapfiriye muri burende.
You lost your family. waba usi umuryango wawe muri accident, blind drunk on rot gut. wari umugenzi wawe yari yanaborewe yasinze ameze nabi, They shoot your neighbors. yagerageje kurasa abaturanyi be Or ngo ajye muri gereza. life. Ukigera no kwisi n'ubundi nutajya mu basazi uzajyanwa muri gereza. That house. yewe mukobwa Spirit, nawe nta muryango ufite kandi nawe leta imira guhiga. Astronomer nawe nuko bimeze, nta n'inzu ugera ku isi, Parents. ufite ababyeyi b'abakene. It's going to happen to you when they pass away. ese niba uzatura he? And you have something worse that's ailing you. Architect. ese wa musore nawe kuri umuhanga uri umwubatsi urajya ku isi kumara iki? Beautiful. Just reba ibintu wubatse byiza nk'ibi, so no one wants them and everyone's abandoned you, including abantu baragutaye usibye umukobwa muri kumwe. last one you drove away. niwe mwazanye hano. Childish, an unrecognized genius. uri umuntu wari umuhanga ari gufatwa nk'umuswa. And the world is kubera ubukene nta n'umuntu wahaga pura zawe z'inyubako ngo anakumve yumve ko hari ikintu mwakora kizima. Before we contacted you. mbere yuko tuguhamagara ngo uze dusinyane kontra wari ugiye kwiyahura. Gave meaning to your life. uyu mushinga twahaye agaciro mu buzima. urajya ku isi kumara icyo wakigumiye hano. Have they given you any money yet? ntabwo amafaranga yibagirwe. umushinga wanjye nagatangaza baze ngo president umusore yari umukene nta kepfo ka ruguru. Yeah, make fun of me, but I swear everything will change for we nari nabibona bimaze kuzura, nzaba nifite ibyishimo mu mutima. There isn't any us. Why are you sitting in this car with me now? ubu twicaranye mu modoka nta kindi. Come on, just because they tell you how cool you are and how great your project is. umushinga wawe nari yatane gusa nk'uwasaze. Believe in me? ntabwo unyizera. Pay you. ntabwo bakwishyura. Do I don't know, something that's even worse. wasanga bari kureho n'ibirenze ibyo. Nice car you're driving. Is it komeza utware. lover? I mean, how else could you? nzaguha impano y'igitangaza sheri bebe demo. Famous, you'll get a new. ngiye kuba umusitari rwose, ngiye kuba famous, nzajya ndugunya rize mfata saa muterera rwose, ngiye kuba umusitari bazamenya. sheri dusubire ku isi ubwo bagira nk'abakene. Remain here. twe turashaka gusigara nandi ndashaka kuguma aha. maniga ni utaravuga Enjenyeri n'umukunzi we. Enjenyeri I won't be able to let you stay. nta muntu natuma asigara n'abandi arabakatira. I'm sorry. babarire. Reveal everything. wababwira buri kimwe simbizi. Who's gonna believe us? My followers ndatwizera. give you. Come on. abayoboke banjye bazabizera, ntabwo mwabihisha. There's no place for those who know the secrets. no mu ijuru abazi amabanga y'uburyo ijuru ryaremwe nta muntu uzaba ariyo. This affects all of you. mwese nizo ngaruka mugize rero. Now that you know the whole truth, I can't let you live among the others. ntabwo natuma muba hano mwenyine. hano nigize ibanga ry'uburyo wubatswe. so murapfa gutyo. kumbe babandi yasize ku isi yababwiye ngo nyamara kumwubakira abandi babacomoremo za noza bahumekeragamo bahagarika imitima. ati n'Imana ntabwo yakwereka ibanga ry'uburyo ijuru ryubatswe, niyo mpamvu ndibwisigare muri isi yanjye nyange nyine. know whose machine was unplugged first, but sinzi n'indi mashini bari bucomore bwa mbere ngaceho. It's only a matter of seconds. ariko buri umwe aracaho isegonda ku rindi. Our last goodbyes about bibaye byiza mwasezeranaho minota 15. tuko pamoja bro. Stay here. uretse kubana subiza inyuma. kirakabunda baramutumura. Don't think I wasn't expecting this. Brain stimulation can be tricky, but I ntabwo nari mwasobanukiwe ku bwonko bwanyu bwanakontorwa kuba bwajya hasi kurusha ubwanjye. I'm on my way. ubu ndi mu nzira yanjye. ewe data we bakubise ingingo. ati no mu ijuru nawe ufite ibanga ry'uburyo ijuru ryubatswe. namwe rero kuba mmenya ukuri. aba nabo kobwa aragerageza ashyiraho akabaraga aramuvura. They fuck me over. sezera turangije. Wake up, we gotta wake ourselves. turikangura. We will wake up and we will stop him. The back door. nidukanguka turabirangiza. tujye mu muryango w'inyuma. asonoma. How did he manage to escape when the Reapers attacked?
harya ni gute twagerageje kumenya uburyo twacika Reaper zatwatatse When we're laying there, we all do, like right now. twari bagatumeze nk'abantu baryamye Find yourself in a dream. That's why he ishyire mu inzozi said that they're dangerous. Dreams. bavuze ngo kuba tutajya mu nzozi zacu nicyo kibi He said they're fucking dangerous. Come on, twese dushaka kuri twajya mu nzozi zacu come on, we don't have much time. batangire bave mu bya koma batangire barote spirit yarababaye avokasinga ku musenzi nawe atangira gukongoka do koji ninde wakubwira ibanga ry'ibyo yagezeho byose mutubona tugenda arebye neza basinzira ari nzi yuko mbahabije kumbe hano hari umutima ugitera kananga ntabwo umutima urahagara n'umukobwa na astronomer baza hakuno muri cya kibisi tayari baje ku kibisi astronomer ngwino tugende vuba They made it before us. babirangije imbere yacu Reaper zahageze kare hamwe bari batuye ntabwo twamucika mfite igitekerezo hamwe batuye Reaper zirahuzuye baza hakuno barangije bazana cya kimashini kiziyo bayobye gace gace tayari baraziyobya ipijya irwana n'ikimashini ariko kiyitesha umutwe ati kuva hano hantu batagukanguye ni uko ujya mu nzozi zawe ukava muri ko mukinjira mu nzozi za nyazo umukobwa atangira kwibona uburyo akamodoka bakoze impanuka n'amaniga sasa ibyo bitaga inzozi bari muri koma babyinjiramo astronomer nawe niwe ukora map baza hakuno dore cya kivuriro amwe yaje gupresenta plan barahaza ni naho harimo ibitaro bagwariyemo bajyamyemo ko bakajyamye barasiziriye ndani musore ndani mu kizu What? It's not how I remember it. ntabwo ariko mbyibuka I mentioned n'inzozi nabikubwiye everything's mixed up here. Now concentrate and find the room. banza konsantere ku bintu byose utegereze nza wibuke n'icyumba twaba turimo ndashaka kujyayo tayari do waterfalls ahantu harahindutse urareba hanze ukabona gari ya moshi madirishya pisine muri dushe raka inyanja mu cyumba tayari geze aha cyewe data we Stairs. muryango nta mesikariye. Can you help me? wamfasha Everything is linked to you by association. ibintu byose bihuriye ahantu hamwe mufatanyije Get where rooms are located from it. basi wibuke ibyumba uko buryo bimeze akanya gato Detail. detaye zo kuri ahantu hameze
that remind you of the room and help you find it. Wenda wibutse uburyo hateye wakwibuka ibyuma byaberereye. Detaye. Aryo gurinja mu muryango ugakomeza imbere ukagenda ndibuka minjira nabonye urumva noneho nuko hano niho We seen a painting. Hano hari igishushanyo in the room. kimanitse mu cyumba. I got it right. Urabikoze. Baniga nawe amasaha n'iminsi ye. Of course you got it right. Yabikoze. Genius. Astronomer n'umuhanga. Without him, our memory clings to what we find most interesting. Atiteka memory y'umuntu itekivuze ikintu itekereza cyanyacyo. Iminsi yo gucishe nibigiye kugera. A true architect. Umucushanyi nyawe cyangwa se umwubatsi yawe. You'd be a bit smarter than the rest. Wakaba ariwe muhanga kurusha abandi. You reminded me of myself when I was young. Tangiye kunyibutsa cyane nyiri umwana. Senyu kutaratangiye gushyiraho urukuta. It's to prolong a person's life for a few meager years. Ati rwose imiti tunywa turwaye ituma ubuzima bwacu bwakomeza imyaka. I was able to prolong it for 1,000. Njye nabanje kuba naprolonge ubuzima bwanjye kugira ngo bamare imyaka 1000. You know what? Urazi? My own research department lost its financing in order department yanjye twagoranaga yabuze ubushobozi to support studies for a solution to cellulite. Ate twakomeje gushaka ubundi bushakashatsi kugira ngo turebe twakora icyo cellulite. I never understood. Kongera cells kugira ngo zakomeje kuba igihe kinini. So petty. But then I realized there's another world. Namenye ko nta yindi si hano ndi Imana. Mugabo itunga igutara kimena fata maniga. I was a doubting Thomas as well. Fred. I am asking you Thomas. Just a mere illusion. Let's go with the illusion. Naje kuvumbura everything that we live for. All of our emotions, like joy, anger, sorrow, surprise, nothing more than electric signals in our brain. People in a coma and in the real world, and you know what? They're absolutely identical. The life in coma is as real as it gets. End of story. Simple as that. Chirao nawe arashonga yaraye maravuga inyuma ye ripa iramwivugana yaramaze guserebura azi yuko bamwubaciye ubwami bwa wenyine ripa izimbere ya maniga imyereka mu gindi shusho isho munyanza mugenzi we Phantom ba Phantom bari babizi yuko bacitse amaguru badashaka gusubira ku isi nawe yahindutse ripa areba kagakobwa bano bose ninzira karenganiye Phantom abitegereje ntacyo bapfa gende mwibereho dore ubutaye bravo tubako ni imisigati manega za hakuno nyuma ya chari pachiriyo reba urutaye dore nguruguru wo kacwa hey manega arangije tangira kubona bya bintu by'ikiyaziyazi sangaho bya bishushanyo yabonaga komeje kureba turabibonye we found it musore rebye umukobwa atangira
umusore akagenda asubira ibuntu, umukobwa nawe cyakintu babona nk'ikibumbe ni painting yari iri mu nzu. Ariko yagakangutse umwuka ari mukeya, umwuka rangije gakobwa mugeze abonye kamungwa kiruza tomora mu ruhombo kacitse intege. Shari damwa gize gutya cicika arabyuka cicika humeka witonze, humeka utuje, uramera neza. Tayari karishimye, tayari mugenzi. Babaganga baraje, ibyo bata expectingaga kureba muganga wabo ubwonko bwahagaze, arundi abandi ebyiri bakize mu bandi bose. Ati nge nawe tugiye gutaha, ndashaka uceceke, we are going home, turatashye. Fasha umukobwa uganga n'ingoko nike, fasha igishinge nyebaterege sobera inyuma. Ntabwo byoroshye bro, barabarebye bagenda sikutarangira asike nabyo bitera umujinya. Mugenzi hakuno hakuno mugenzi Maniga nta kindi yakomeje kuri Berinete kuko amashini ke yakomeje mugenzi gukora akazi ke. Tayari kiraho n'umukunzi ziracyari kumwe. Sawa. Pretty much almost done, but I need a break anyway, so let's take the... Ndakeka binarangiye nta kindi gisigaye, muragenda afata akayaga. Did anyone get back to you about your proposals? Asa ari umwaba gusubije ibyo propose kububakira. Ati nawe. I think maybe it's a question of how the presentation was done. No, I really... Ahubwo asanga ikibazo ari uburyo presence. My plans aren't commercially interesting. But ati byanjye byatangaje. I don't have to worry about money because... Ye baye ku mafaranga dutangira kuburana. Yeah. Serious? Zirishimanya. Baby. Chérie, je t'aime toi. Foundation Eternal Living. Charges are expected to be dropped due to hano mugenzi umushinga w'umusore batangiye kujya bana wambara subjects of the experiment were there legally. Abantu hakuno Despite recent accusations, hano ibyo batangiye kugenda bishimira. Arabashinze ikidini cyitwa Redemption kamugite gucungurwa. Bazaza kudushaka ntiyatiri ngombwa ko twe bagira umushinga. Manega kiraho kumbe kari agashinga ke hararwandiko hako no nkuzaniye narubonye. Nothing that's interesting, you know. Anagitangaje. Documents for an old project. Wasanga ari amadokima y'imishinga ya kera ishaje.
shyira hakuno ibyandiko kira mu kabati bashaje hakuno mugenzi we n'akabuga ke dore ka gapura kiwe mugira ngo yanyu nashizemo yitwaga COMA abaje mwakoze kuzamura beho yari Sankara da premium mwumvaga abagenda bagunda cyane cyane nimuci kuzikurikira ndacyari we Samano hasta la vista jobless imana ikomeze bandebera icyoroshye